ila umanda wia nini sikila mundu witha yenda kukwata wia na mituke bai mundu wenda uselenga by the way wenda ukwata na mituke wanga kenwa maria ngwende akuka mituke kila mundu wenda ukwata wia na mituke ila wamina ku apply lakini yethi abena ka delay ka muthemba eba bikaba nduke saidi anondu wiona ka we too desperate uitomeka nai no nilikana methukesia kwa la methitwe methukesi gelungu chai kinya myake siyo ndeka vinda yuyonthe nithitwe ngikwatene kilungu nikipe vinda na nene yebayulu wakindukita wa kukoniwa in the name of women they were ukabenwa ni mulusani akawena proper peopetu na ndio maana resource tuka hata mwenye nilimpeanga hiyo kazi mwenye alikuwa akupea hiyo pesa unajua alikufaga ndio ithiandwa mututia mati ndio ithiandwa mututia na mututia sio kwita kilikoni chao huko kwandwa mututia ndevo actually niwe akwita kilikoni chao wanengie mbesa mututia sundevo actually huko kwandwa yu uwa muneno wa ile na no con man koni watu ndukatha we too desperate kutumia mundu mbesa na muno ala mekumanda mawia iyo nangi tu manda akumbethi yengi maboss muno maboss yale mamanda akumima nyumba ndisika muya ogaga umiyoga sina fare sasa si utanitumia unajua huku kwetu tunalipa 1000 nitumie fare mutumia of course nundu nwenda muthukumi si itunga wende no ikulyo yetina ndio tumia no kambumbia na ilo kwisia bawe njumbea wanyi cyakwa ninalile hata hapana no ngukwisia hata kitu itibasa kitu kuwanyu tibasa mwesiebo aye ndenda kwenda kwa mundu mwenye ndisi kwa mundu mwebethewi now onether we desperate ata onether mandate we ata ukewa wina thina mwingi ata ndukatete kwisa kunenga mundu mbesa mbewa ata unengete we niwe si no let's talk sense ndi no yekala wana kuthoya mundu chai ona yesu by the inda nyusa chai aisanga no nanyama pa wana ba mwandu sa chiwe kwa nakula nyama angam kwazi mukata now ni wamande wawe ya ne mundu tio goku kumu appreciate lakini naona kwilo manda elo manda ne awia kiugela kwenda ku appreciate wanacho we uketwa na unengane wikite kiatu ni chosu ulo komanda weyo no it doesn't make sense ndiwe yani nokembia mandi engili mana atano na ndukanenge yukanenga wakwata wea yes wea ne kwate wengilima nata ne boss nyaba musala mbe wea nata nwizo no sia ugevia uye mundu na ndiko advocate for kunenga neva kinyitina mbelewe ndiko advocate for kunenga neva kinigite kwelesia it doesn't make sense uyetia mundu chai chabatisi we chai just linging limana ele na ke musala kwa muyo kwa kwatangili 30 no we wangilima nele we sia ndai mutu kulumbu esunyaba kwa kuigendo kitewa ekakiveka kila cho cha mundu na kiiteka nondo ni choma kathikwa ilo kwita mundu o mbesa kano chai ya ku appreciate ithi awe logical nondo ika masabu mai mandi engeli 50 for example ngitito kwelesa ndio kuyo manda engeli 50 nyendino muwe bando mandi engeli 50 mundu ne wese uyo akwata nondo ni wamino kwata of course ni wa sign agreement ni wa sign walo wa kuandikwa musala ni wangeli 60 nuko na nyewe kana munenge nyawo kabibiti kani tuende yaso nondo ngokatunge nondo nakini wiki yebiti lakini ni wakabaita mundu mbesa mbinge weze beange already wa matumbete no sawa kama tumbe kama ni yangu kama si yangu wacha ikae na ti lazima by this si lazima kununulie chai si lazima ku appreciate ningenda ya mwene haitina wezindo utuma tata newa mawe no let's talk sense nondo mwatuma mbesa kana wanenga mundu mbesa before kwate wea high chances yethi yabosia kule kwata wea na iwe wanga yue tumangili miongo ile tambe ukwata huyo yue niwe sibe na ingime kwenda huyo na amo radio na matumete ngili 30 manda ngili miongo ile na 5 we nundu ningusukuma kana we munene ibeste yakwa ango mbeza hizo niwe sino sia bia sala reminds me yo mwabandu wenda okukonyo omwana wene bandu amuye yuyo ni we amuzio anga kakwara mbezenzio kaenda muingo anga mukaenda
warangilia no buzo na with yana ndeleva na security ambaye kala mena ndeleva security kwa maiba waisu kwa time maiba mbesa zeo bundu wako kwa ngiliana pesa ngiliana no mbesa nini dina yue hali zina yu ndu zona beyange mekunya ngilimana atwe lakini ndu nisene amu nene wete ngiliana wo kana siana ndiye na imunye sina nyumesha mundu komanda ya kwetha mbesa enani wese wina mbesa otwa nakuongana tiwambe biasala ndio kubita nundu wenda uongane nondu lo gweso buto na ndwe mama kanondu lo wasio we ndwe mama itapotea hivyo tu na kenani ku appreciate na say you better appreciate it na wa mina kwata we wa mina sign wa mina report we ani wa kwata mama na moi wambe no si wathela na ibe chojinge ngima make yamu na yolo wa we muno no kudio ko ba ma we ani muno ala tuandikitwe ni wakwataka wila bandu ndwe contract une so sign ngana ndwe bandu one so sign ndwa no resign baya mundu koikawo o resign ya wa mino sign baya yene na sign you know mwamba ndeka yenyeta kendo amusembi mwana ngamba siana sianona no iwe usisye yaba pa kwa tina nenenge do siana no ba kwa nganya nene wa siana usianise kambuni zindi bauna kambuni biye pama ndibangilimbao pama ndio ndibangilitati papa na benefits pena medical cover pena chao live allowance pena chao papa tena live allowance ina medical cover ina traveling allowance ina chao yani allowance bani mbinge na baba ti osagela ki utedia kinge mundu waile usisia muno ibindani yenya umandi yawe ya nono ainge tebuti yuketa mamandi yawe ya simuni ikwati to kwata mandi yawe ya mandi mama ni kindukita working environment iliata ni ujuga bya bo musala munene na kumuwa ngondo kawona nundula munene abikambe ya mateta na kumomone adikete ngeitine ambosome ya soja akalika obisine receptionist okay saidi yakala mundu abika yes boss ya itina nditobone ai sweet me nditobone sisia working environment iliata na ndina se working environment yose ubye kwaku working environment ile inze onye ba 10 wataenda imagine me kwejunya mani choko na inge mayeka kwejunya tu mundu akaseka ni Saudi Arabia ngabo kumyoku na mwetha amwende tuke anyway nini sino thina na kingine ati mundu kumanda we anasende thina mbesa enda we nasio na kuya ambia biasala avoid kwike ya mundu muno ngania ni mwese katano ni best yakwa masoma nethe yakwa nini sindangenga nini sino komande ya wea not abendukie tili watuchiete by the way nitabendukie ta yakonyo chaje yuti nusa chama yani nitabendukie ndukahikia mundu muno kwa kumwona awane kindu amusembu asi usutangasa bedio nandangenga onandane koni mungi ndwambeka nangwe ndeteke simengolia thanda tuchi na seitano sia muthenya lakini wena utamia ni ati ndukata na ila wona mundu maundu make maendena never celebrate their downfall ona even mumaitha wakula munene pio ndukata na ila wona maundu make maendena ndumanya onene kwa muka wa one ukethio su na thekeya anewa esi muno kabubu butiwe ona mwana mwenda amatoro butithia no betha menya data kabubu butiwe kabubu tena wea kabubu yani wewe tamoyo baluku wake one kwa mukawa ukasaidia no wona imwene kambuni ni thelile kana no wona imunene unene ndwe na go mambo ubadilika mtu wangu mambo ubadilika na uko na mundu endini wa thina nduka mutheke one thani wa kwimandia ni wewe mandi ye anati ye wea ekathine no nduka iwe moyo no kwa mukawa ukethio naku unewa moyo kwitha waku ndunatia actually weka utie jua kubutwa nimeno tamoka ndosia kubutwa nyeni tawatina kindu amusembi mitambo ni ya Athiani FM.